रेल्वे क्रॉसिंगाक लागून वरांची वरां रावचें पडटा। यो वच करपाक त्रास जाता म्हूण आयतारा गिरदोळच्या लोकांनी चांद्रा रेल्वे स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो। नेमको त्याच वेळार रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभूय गोंयांत आशिल्लो। लोकांक थंय अंडरपास ना जाल्यार सबवे जाय। 30 दिसां भितर काम सुरू जायना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफासियो सांगता। आयतारा गिरदोळचो शेकड्यांनी लोक चांद्रा रेल्वे स्टेशनाचेर मोर्चा घेवन गेलो। तांकां रेल्वे क्रॉसिंगेक लागून वरांची वरां रावचें पडटा। तांकां लेवल क्रॉस नंबर 18 चेर अंडरपास ना जाल्यार सबवे जाय। And it's very disheartening to see that the generation above me is not doing their job properly, and nothing has been happening. In spite, I've been present for all the meetings and I've seen the promises, but nothing is happening. I have myself got a lot of punishments in school for being late, and I have to wake up an entire hour later. That's unfair. Me being a part of choir as well, if I have to be present for the 8:15 mass at the church, I think I have to be already out of the house by 7:15. An entire hour later, I go with my instruments and I'm ready waiting at the chapel. So it's very disheartening to see all this, and I hope something is done and we are really ready for the rail roko. आम्ही सर्वे केले ते भाशेन 6 local trains, 20 goods train आणि 2 express. So it is nearly 8 hours ही ट्रेन ही गेट बंद होता। आमगे इस्कला भुरग्यांक सगळ्यांच्यान मेन प्रॉब्लेम जाता आणि मांग बिरांच होता इस्कला भुरगे आणि कोण गेटी बंदांतल्यान वयताय। इट इज अ ट्रेजेडी वेटिंग टू हॅपन। केन्नाय जाल्यार कितेंय जावपाक शकता। आमी कितले पिटिशन धाडले फ्रॉम दी पेरेंट टीचर्स असोसिएशन, फ्रॉम दी पंचायत लेवल, एवरीवेअर वी हॅव सेंट, पण अजून पासून कांय एक्शन घेतले ना। आमचो लोक येता वयता तो पळयता आनी ताका खूब आडखळ जाता। इस्कॉलाचो मेजर कसो सेंट जोसेफ्स एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट चांदोर हांव जाणा सकाळची भुरगीं वेळार पावना। इतलेंच न्हय, क्रॉस करचे वेळार थिंगासर ती बरे भाशेन आसात, बरे भाशेन येतात वयतात, तो हुस्को आमकां। हे खातीर गरज ते सारके बरे पडटा, ते फुडाराक पर्यंत सगळ्यांक बरे पडटा तसले उपाय बेगीन घेवचे। दादा मिनक्यांनी कशें कितलो वस रावंक पडटा आनी जायते भुरग्यांक जावं जायते लोकांक कामाक वयतात। हेच गांवचे न्हू दुसऱ्या गांवचे येता तांकां सगळ्यांक भरपूर त्रास जाता। देखून ते साबे केलो ते जायते बरेपण येतले, जावं पेशंट कोण अँब्युलन्सान बी वयता तांकां। कुंकळ्ळेचो आमदार लोकां बरोबर 30 दिसां भितर काम सुरू जालें ना जाल्यार खंय रस्त्यार देंवतले। People are suffering last 40 years because there is no flyover or subway. All last 20 years, all government, now railway minister, whatever it is, given us assurance. And 2 years back also CM Parikar also given assurance within 6 months he made. But till today nothing will happen. So our demand, along with all villagers, now priests and all sarpanches, panches, to make that survey urgently. And in my side, as a MLA of Kunkole constituency, I giving assurance in behalf of all my villagers nearby. I giving 30 days for them, the railway ministry, to construct a survey. Otherwise, we came on the road and making rail roko andolan in Chandor, and everybody supporting. So this is our demand, and we will make the survey. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक। घेऊया एक ब्रेक।